Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Pao je konačno sneg i htio sam da vam pokažem malo kadrove sa Vršačkog brega. Iza mene je bukvalno provalija, tako da ne bi previše se zezam, ali sad ću probam da snimim malo nešto. Da ovdje je bukvalno provalija i sve živo klizi, tako da... Ali vidite kako je to lepo. Sad ću da krenem ostalo još do Kule da stignem. Tako da, kad budem došao kući ću da snimim ceo video. I to ćete gledati u narednom delu. Whatever it takes, goddammit. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Sada ćemo pričati zašto sam protiv minimalističkih programa i šta trebate uraditi da bi vaš program bio potpun i da biste vi bili potpun kao neko ko trenira. Često viđate ljude da rade samo neke najosnovnije vežbe bez dodatnih asistirajućih vežbi, bez varijacije, bez dodatnih rada na tetivama, bez GPP treninga, bez kardio treninga. Znači ja razumem vašu specifikaciju ako ste u nekom sportu, ali ako ste neko ko generalno želi da bude potpun kao dizač ili kao neko ko trenira, po meni morate da imate dodatnog i treninga na tetivama i da radite na vašim slabim tačkama i da vam ishrana bude dobra i da budete dovoljno mobilni da izvodite pokrete. Sada ćemo malo o tome da pričamo. Ljudi često zanemaruju istezanje, a zašto biste trebali da se istežete ako ste neko ko diže tegove? Često ljudi koji dižu tegove, jesu oni jaki, ali ne želite da budete taj lik koji ima jak bench ili ne znam nija šta jako, a ne može da se sagne sebi pertle da veže. Tako da, slažem se da vam ne treba neka, ne znam nija kakva mobilnost tu da stavljate nogi iza glave, ne znam nija šta, ali po meni trebate da imate dovoljnu mobilnost da izvodite pokret u svom optimalnom i predviđenom pokretu, ali trebate da imate dovoljnu mobilnost da izvedete pokret optimalno. Na šta mislim? Pa mislim da ako izvodite pokret, da neke druge strukture naprave kompenzaciju za to što neka struktura nije dovoljno istegljiva. Naprimjer, kada ljudi rade overhead press, pošto ne mogu, i ja isto malo, grudni koš, naprimjer, ne mogu da podignu ruke bez da izbaci grudni koš, i onda savijaju leđe i onda često dobijaju povrede u tom delu leđa. Tako da, znači imam problem kod torakalne mobilnosti, onda uzmite i radite vežbe da ispravite tu vašu slabost. Ili, na primjer, kod čučenja neki ljudi jednostavno stvarno ne mogu da odu dovoljno duboko, čak ni ispod paralele. To onda nije problem do toga da oni neće da idu dovoljno estu da gres ili do dole, nego jednostavno njihova mobilnost im to ne dozvoljava. Također i na mrtvom dizanju. Neki ljudi imaju jako stegnutu zadnju ložu i ne mogu da uđu u taj optimalni položaj za mrtvo dizanje. I onda često ili su previše savijeni pod prevelikim uglom i onda donja leđa kompenzuju za to. Tako dobijate oštećenja na diskovima, druge povrede, znači neke mišiće isteglite ili šta već drugo. Ili još gore nešto ozbiljnije, može da bude kao pokidani mišići ili sve ostalo. Znači ljudi, imajte dovoljnu mobilnost čisto da odradite pokret optimalno bez da neke druge strukture prave kompenzaciju za to. A za tetive šta sam mislio? Kad kažem rad na tetivama, često to konektivno tkivo treba dodatnog rada posvetiti njemu. Da li će vas stvarno povrediti ako ubacite dodatan rad? Na primjer, ja imam 2 put nedeljno trening, ali 2 put nedeljno dodatno radim samo trening za tetive, GPP, kardio i ostalo. Šta radim, na primjer, kad mi trening za tetive? Uzmem gumu, to mogu i kući da radim. I samo cepate nenormalno puno volumena, samo da to konektivno tkivo dodatno ojačate. Također uzmem, na primjer, radim biceps ili
Također možete raditi, ja radim good mornings, isto stavim gume i dodatno za donja leđa jačam i za core, odnosno za stomak, jer jak stomak i donja leđa vam nikad neće škoditi dodatno da ojačate. Također vrat radim i tako neke stvari. GPP, on će vam povećati kapacitet koji možete da trenirate i često taj GPP može dosta više da vam koristi nego samo ako ubacujete dodatno još treninga. Tako da ljudi, eto, porazmislite malo o tome. To je bilo moje mišljenje zašto ja nisam za minimalističke programe i zašto više volim neki pristup koji ima i varijacije vežbi i znači dodatni kardio, GPP, rad na tetivama i stezanje. Iako će neki praviti argument da, na primjer, to nije specifično za njihov sport ili šta već, ali to je druga priča. Ali svakako bi vama značilo da ubacite malo dodatnog rada za tetive i sve ostalo. Tako da ljudi, ostavite opet vaše mišljenje u komentarima, kakvih ste vi iskustva imali sa minimalističkim programima, odnosno, kao što sam rekao, znači samo osnovne vežbe, bez ikakvog dodatnog rada, bez ičega dodatnog, znači samo najosnovnije, najminimalnije što može u programu. Koje su vaše iskustva bila s tim, kada vi mislite da je to primenjivo i koji je bolji pristup po vama i šta vi radite dodatno za vašu prevenciju povreda i da duže ostanete u svemu ovome. Tako da ljudi, čujemo se u narednom klipu, to ostavite u komentarima, lupite subscribe i čujemo se.